На точно една недела пред големиот муслимански празник Курбан Бајрам во градот Карлсруе, Германија, се одржа еден од најголемите верски собори во светот. Преку 30.000 ахмадија муслимани, гостино и многу христијани беа дел од 42-тиот собир во Германија, познат како Џалса Салана. Тридневниот настан се одржа во една од најголемите арени во овој дел од Западна Германија, а присутните доаѓаат од речиси секој дел на светот. Гости и верници имаше од цела Европа, земјите на Јужна Америка, Африка, а најмногу од Блискиот Исток. Се разбира, тука беа и гостите од Македонија, кои веќе неколку години наназад се дел од овие собири кои се одржуваат во различни земји. Нашата екипа за сите 3 дена од престојот таму имаше можност да се запознае со секој сегмент на организацијата, да разговара со луѓе кои се задолжени за реализацијата на овој настан, со главните представници на Ахмадијата, гости кои поради различни причини се нејзини членови, но она што е најважно, можност да се разговара и постави прашање на халифата. Првите неколку часови од првиот ден на Џалса Салана се наменети за запознавање со основните информации за Ахмадијата, нејзините основачи и наследници и што треба да се прави за време на тридневниот престој таму. Bismillahirrahmanirrahim. Mi smo prisutni danas na 42. Jalsa Salane, to znači godišnji skup u Karlsruhe u Njemačkoj. Hoću da kažem vas šta je stvari Jalsa Salana. Prije Jalsa Salana možda je bolje da malo kratko kažem šta je Ahmadija džemat. Ahmadija džemat je jedna ogranak u islam. Ova zajednica je osnovana od Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam iz Kadijan, iz Indije u 1889. godine i on tvrdio da on je običajni Mesija za koga svi muslimani, kršćani čekaju. I čak i rekao sa njegov dolazak Bog ispunio preskazanje za svi ovi prethodni preskazanje, za drugi dolazak Buda, za drugi dolazak Krišna, za drugi dolazak Isusa i tako. I on rekao, on je došao da pravi mir u svijetu. I u 1891. godine on osnivao unutra ovoj zajednice taj sastanak i dao ime Jalsa Salana, to znači godišnji skup. Taj skup je počeo odmah poslije osnovanja džamata nakon 2 godine, u 1891. godine i tada su učestvovali samo 75 ljudi. I rekao da je razlog je za taj skup da ovi član džamata koji su prihvatili ovo poruka, koji nemaju prilike da često posjeti, neka 3 dana da oni dođu i 3 dana oni slušaju predavanje na razne tema, da dobijaju obrazovanje i da pravi blizak odnos sa drugi član džamata i da planiramo da kako možemo da pomažemo drugi ljudi. I čak tada on rekao, ovo je jedan cilj za ovo džalsa, da treba da mi mislimo kako možemo da mi pomažemo Evropa i Amerika. Istinski pomoć je da ako čovječanstvo prizna svog gospodara. I cilj je ovo džalsa da ljudi saznaju stvarnost islama, islam koje znači mir, i ovo džamat ima moto ljubav svakome, mržnja ni za koga. I ovdje u Njemačkoj, kao sam rekao, ovo 42. Jalsa Salana, taj Jalsa Salana i skup traje 3 dana. Naš duhovni vođa, halifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad, on danas već otvorio Jalsa, držio predavanje i sutra on će držiti jedno predavanje sa nemuslimanima ovdje u glavne sale i još jedno predavanje kod žene i onda preko sutra će biti njegovo zadnje predavanje, ali mimo toga bude još mnogo govora
I razlog je, kao sam rekao na kratko, opet na kraju kažem, da se približavaju ljudi i da obožavaju, da budu bolje građani, da budu bolje muslimani koji širi mir i ljubav. I ovo džalsa se sada džemat organizira skoro na svako mjesto, za svaka država. Svaka država ima svoje i to je taj sada gdje ste vi došli. I oni koji još nisu došli, mi pozivamo svima da možete da budete naši gosti i dođete da gledate. Се зборува на различни теми, а 4 централни говори има поглаварот Хазарити Мирза Масроур Ахмад, кој е петиот халифа или духовниот водач кој тука доаѓа секоја година. Собирот официјално започна кога на неговото пристигнување заедно со представникот на домаќинот Германија, Ахмадијата во Германија, го подигна знамето на оваа муслиманска заедница. Ovdje je fina atmosfera, iza nas sada djece pjevaju ilahije, pjesme koje pokazuju ljubav prema duhovni vođa i ja mislim za još par trenutaka on će doći i poslije podižen je zastava, onda on drži govor, to se zove hutba, džuma i onda bit će zajednička molitva i poslije toga će biti pauza i ima razni program kasnije. Zastava, naš džemat isto ima svoj zastava koja se zove Lvaj Ahmadijet, to znači kao zastava za Ahmadijet. Ovo je sada postao tradicija u džemat. U početak džalse halifa on dođe da podigne zastava i to je bude simbol kao sada oficijalno počeo taj džalsa salana i mi damo dosta čast za svoje zastave i tako to na primjer možda ste gledali da ima nekoliko momaka koji čuvaju da pazi da ne padne slučajno zato što zastava je kao čast za jedan nacija i onda mi moramo da častimo, da damo potpuno čast za ovo zastava. U istoriji mi znamo nekoliko bitaka su vodili samo zbog zastave i ljudi su čuvali zastava mnogo, dali su svoj život za zastava i tako ovo je taj stvar. Koliko sledbenici imate? Gdje? U svijetu.
teško da se kaže tačan broj, svake godine se rasti broj, imamo nekoliko miliona, zato nemamo toliko tačna cifra, ali negdje nekad su rekli 10 miliona, 20 miliona, ali 70 miliona na primjer, ali zato što svugdje imamo, negdje imamo mala zajednica, negdje imamo veća, na primjer u Njemačkoj imamo negdje 40 do 50 hiljada u Njemačkoj. U Engleskoj možda imamo negdje 30 hiljada. Ovdje u Europa gdje su velike. Makedonija smo tek počeli, imamo tamo stotina. Ne, 100 člana. Gdje se drži predavanje, znači najbitnije mjesto za Jalsa Salana. Zato što Jalsa Salana bude zbog predavanje i ovdje halifa isto drži predavanje i mimo njegov govora imamo nekoliko naših imami koji drži govor. I isto ima mjesto za gosti koji ne znaju taj jezik, neki govor bude na urdu, neki govor bude na njemačkom i oni gosti koji ne razumiju ovaj jezik, onda oni slušaju prevod. I imamo više od 10 jezika prevoda i svaki gost on dođe, oni imaju neka ovakva aparat i stavi i tako oni slušaju prevod. На своето прво официјално обраќање, петиот халифа зборуваше за учењето на исламот на начин на кој што налага верата, за ширењето на миролюбието на секаде низ светот и почитување на вистинските човечки вредности. Истиот ден халифата одржа и официјална пресконференција со новинарите кои од целиот свет дојдоа да го следат настанот. Главно одговараше на прашања кои беа во насока на ширењето на тероризмот и екстремизмот. Ги коментираше последните терористички напади низ Европа, но зборуваше и за ставот на Ахмадијата кон хомосексуалноста и половата дискриминација. Духовниот водач на оваа муслиманска заедница одговори на прашањата на нашата екипа кои се однесуваа на тоа колку е значајно да се организираат вакви настани во време кога во светот владеа омразата и братоубиството. Why are so important these events where people can talk about the love and the religion when the hate is all around the world? You see, not only we talk about love and this thing, you see, the founder of the Ahmadiyya community said that I have been sent for two main purposes by Allah the Almighty. And that is according to the teaching of Islam. And that is one, to make the people realize their duties towards their Creator. And second, to make the people realize their duties towards their fellow beings. See? So, if you are trying to give due rights to others and trying to fulfill the rights of others, if you want to live in this world peacefully and harmoniously, then obviously the single word used for this is love. Without love you cannot do it. Right? За организацијата на овој настан се задолжени стотина волонтери распоредени на различни локации кои секогаш се тука да им излезат во пресред на гостите. Jalsa Salana е еден од собирите кои може да представуваат пример за добра организација на настани, бидејќи тука точно се знае која локација за што е наменета и кој точно што прави. Тука е главниот медиум МТА, огромна телевизиска екипа која за време на целата Jalsa Salana ги пренесуваше во живо случувањата. На телевизијата исто така се емитува и документарни емисии и претходно снимени разговори за значењето и ставовите на Ахмадијата. जो जलसा सालाना की तैयारी के हवाले से है वो ये है कि जलसा सालाना की तैयारी जो है वो पूरा साल ही चलती है, लेकिन यहाँ पर खालसूबे में जो मुअय्यन तैयारी की जाती है वो तकरीबन जुम्मे वाले दिन से शुरू होती है और हुई थी इस दफ़ा, और फिर अगले जुम्मे यानी एक वीक लगा है उस तैयारी को। और यहाँ पर जो तादाद
तादाद है कारकुनान की, जो काम करने वाले हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, उनकी तादाद तकरीबन 5000 अफराद में है। और इसी तरह जो मेहमान इस दफ़ा अभी तक तशरीफ़ ला चुके हैं वो 30,000 हैं। और आइंदा दिनों में, अगले 2 दिनों में इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये तादाद और बढ़ जो हमने डिस्प्ले की हुई हैं, इनमें हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी काफ़ी ज़बानों में यहाँ प्रेजेंट है। और उसके अलावा काफ़ी और भी जमात की और खुलफा की किताबें जो हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। और फ्री में भी हम काफ़ी किताबें और इंफॉर्मेशन यहाँ मुहैया कर रहे हैं अपने जो तबलीग जर्मन में सिर्फ हज़रत मसीह की जो किताब इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी ये काफ़ी ज़बानों में, और सिर्फ आप देख सकते हैं कि मैं काम करता हूँ ग्राफिक्स में। इधर तकरीबन 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट है इधर जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक्स है, फिर प्रोग्राम शेड्यूल करने वाले हैं, और उसके अलावा एडिटिंग का शोबा है, एडिटिंग करने वाले हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से Možnost imavме и да разговараме со гостите кои пропатувале илјадници километри за да дојдат тука. Меѓу нив имаше и такви кои го примиле исламот и се дел од Ахмадијата, како и од секој ваков собир. Yes, so Humanity First, this is the NGO of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. It was actually founded in the 90s from the 4th Khalifa, so the predecessor of the current Khalifa. And it was during the crisis of Bosnia and the whole area, you know, we call it in Germany the Bosnia War. And in these days, Yugoslavia War. And in these days, we had a lot of refugees also here. And the 4th Khalifa, he said, okay, also should help the people over there because due to the war, they have a lot of difficulties. And but as you know, it was politically, it was very difficult for a Muslim organization to be active there. So separate NGO was founded which has no religious agenda, but it works on the basis of the, you know, the fundamentals are the same, the morals which Islam teaches is the same in the NGO. So, and in that way, Humanity First started its work, and since then, Alhamdulillah, it developed to a very big worldwide organization. Nowadays, about 40 organizations are registered in different 40 countries, and they are active. And we raise our funds ourselves, and then we carry out the projects. We have some development projects like hospitals, like orphanages. We are constructing wells where the water is rare, and different projects like this. Can you tell us in which way you help people? We help in that way the people need the help. So we don't see for the color or for the race or for the religion or any other differentiating matter. See, if someone needs help and if we can provide help, and if this is the case, then we will provide help. But definitely, you know, we are living in Europe, so we just turn on the tube and the water is running. We just switch on and the light is burning. And these things are not everywhere like this in the world. And especially if there's some natural calamity like flooding or stuff like this, then the situation becomes very complex for the local people. And then we come to the doctors and we provide them with medicine, or we provide with food help, or even we have started nowadays as well under the guidance of His Holiness to build model villages where we have some solar panels and other methods to produce energy in local villages who had no energy before, so that they also can continue learning, for example, when the night comes, so in that way, so that they can improve their standard of living. Because we are from Macedonia, do you remember some project in Macedonia? Last year we just had a problem with migration. Exactly. So, for example, and that we also had the chance to carry out some projects in Macedonia because we were approached by the local authorities of the Ahmadiyya Muslim Jamaat that okay, we have seen here a very difficult situation for several people, and if Humanity First could carry out some project, and we checked our funds, and we were able to have a small scale project, but Alhamdulillah, according to the reports, thousands of people have benefited because we established a tea stall and a place, you know, where the people could just come, have something warm to drink, different kinds of
healthy drinks, of course, what the people just needed to have a little bit the feeling of being at home or being welcomed in a very difficult situation. But definitely for details, Mr. Wasim will be also available for you. Why are you here? My name is Yankuba Sinayoko. I'm from the Gambia. I'm here to attend the Jalsa Salana of Germany. You're for the first time here? No, this is my second time here. And which is the main reason that you are coming here? Yeah, one of the main reasons of my coming here is to meet the Khalifa, for Malak to see him and then to pray for me, and I pray for him. That is one of the biggest reasons that we come. And then also the preaching that we are going to hear in the hall is one of the reasons that we have to come to attend the Jalsa Salana. Yes. And what is the meaning of this religion in your country? This region means a big thing in my country. This region was there since in 1963. It came to my country. This region has built schools. This region have built hospitals. These regions have changed lives in the Gambia. It have the poverty, uneducation. It have duty to the poorest people in the community. And many Gambians today are able to go to school and be able to benefit themselves. Up to today, the regions continue to do a lot of things, especially in the wing of Humanity Force. We have a Dr. Irina from Macedonia. He used to come and do fistula operations in the Gambia. This is a very big thing and very expensive for the poor people in the Gambia. Many people are dying and then without this operation, because it's very expensive, we have to go to Senegal. But due to this region and Humanity Force, we can say a doctor from your country, here Macedonia, will come to my country every 6 months to teach doctors how to do fistula operations, and then he's saving a lot of lives. So this region have done countless things in the Gambia. In 2014, I went to our international Jalsa Salana in UK, but this was my first time to come and see this Jalsa. And the main purpose of our coming here is to meet our Khalifa and also to establish a relationship, to create new relationship, because this is one of the fundamentals of Jalsa Salana. When Hazrat Imam al-Mahdi alayhi salatu wasalam, the founder of this religion, started this in 1894, he said that one of the reasons of Jalsa is to create new friendship, to also to enlighten you, to increase your spiritual, because this is a spiritual journey. So we need all the time to come and take new food so that our spiritual, because for me, I'm a missionary. I'm the one of those people who extend the message of Imam al-Mahdi in our country. So coming to the Germany here, he will make me to learn a lot, which if I go back, I'll use it as a reference, and I'll use it to impart this same knowledge, because Ahmadiyya have came, we were Muslim before, but when Ahmadiyya came, it have showed us the right religion, the right Islam, because then what we believe. In Slovenia, Ahmadi Muslims are not that well known. I think currently there are only 2 Ahmadi Muslims living in Slovenia. I think most of them are accepting them very well, but some of them are having some bit of trouble with them, but not with Ahmadi Muslim as such, but more regarding Islam. So my friend Talha, he gets some hateful speech on his Facebook page, but he said that most of his experiences are very good. 2 godine redovno sam na Ahmadiju redovan. Dolazite kao gost ili kao doktor? Pa viši član nego gost. Tako da. Tak, i koje su vaše te impresije, kako vaše impresije od cijelo ovaj nastav? Pa odlično. Više meni odgovara. Na sistem, režim, vjere što se drži, bez teškog obaveza, bez kakav problema, ili program okvir što ja želim, kao ja musliman, kao čovjek bio tako udesirao moj žena, moj djeca, na to način, od toga nisam našao nekakav razlika ili nešto se ne slađe ili ne odgovara. Totalno, apsolutno odgovara moj režim što ja držim. Za sve. Hvala.
الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على عبده المسيح الموعود سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه السلام. أنا سامر اللبابيدي من سوريا، أحمدي منذ عام 2011 وأتيت إلى النمسا منذ 7 أشهر والحمد لله رب العالمين. نعيش هنا في حرية تامة ونمارس طقوسنا الدينية بفضل الله وكرمه ونبشر بالأحمدية والحمد لله رب العالمين. هناك قبول كبير للأحمدية هنا نظرا لأننا دائما ندعو إلى السلم والسلام ونري الوجه الأبيض للإسلام من جهتنا كما نراه نحن كأحمديون هنا والحمد لله رب العالمين. Ovdje sam već drugi put. Prvi put sam bio 2016. i ovo mi je drugi put. Tu sam sa porodicom, ovo mi je sin, ovdje za mene i supruga je na drugoj strani s ženom. Vi živite u Americi? Da. Kako je sve ovo prihvaćeno tamo? Pa dobro je prihvaćeno. U Americi inače vlada sloboda vjeroispovijesti, tako da je Ahmedija džemat i njihovo propovijedanje jako prihvatljivo na zapadu, pogotovo što se drži mota ljubav svakom mišljenikom. I to je na zapadu jako popularno. Koliko členova ima tamo? Da li imate neki broj? Da, ja ću dati neku otprilike cifru. Mi imamo, Sjedinjene države imaju 50 state-ova, da? I u tih 50 state-ova mi imamo 70 džemata. I broj članova se kreće negdje oko 20 do 40 hiljada. Ljudi non stop sele se ili dolaze, tako da taj broj, cifra varira. Koliko ste ukupno tu iz Americi? Tu u Karlsruhe? Mislite koliko sam dugo u džematu ili koliko dugo živim u Americi? Ne, koliko ljudi ste od Amerike u Americi tu? Sad, na ovaj nastan, na ova konferencija? Na ovaj konferencija došlo je 4 ljudi iz Amerike. 3 člana moje porodice i 1 član porodice moje sestre. Šta je ono što vas je privuklo da stanete člana ove organizacije? Ja sam rođen Hanefi musliman. I ja sam kao dijete od 12 godina bio zatečen tim teškim ratom u Bosni i Hercegovini. I tako da sam prvo čitao vrijeme rata i u toku tog rata nije postojalo, pogotovo prvu godinu nije bilo školstva, nisam išao u školu, tako sam počeo čitati literaturu na svoj način. Čitao sam hadise i druge knjige vezane za religiju. Ja sam tu pronašao da će kad se stanje muslimana pogorša i kad ljudi počnu ostavljati vjeru za materializam, da će Allah Đelešanu poslati imama Mehdija i da će se hilafet ponovo uspostaviti i pravda će se ponovo uspostaviti. I naravna stvar, pošto sam ja kao dijete vidio svakakve nepravde u ratu i to me teško dotaklo. I također sam vidio da zbog komunizma da su ljudi jednostavno otišli od vjere. Rat je stao 96. Ja sam nastavio ići u školu, stanje se normalizovalo, ali sam bio izbjeglica unutar Bosne i Hercegovine. 99. Sjedinjene države su otvorile program za imigraciju, tako sam ja imigrirao sa porodicom u Ameriku. Posle moje imigracije upoznao sam jednu osobu koja je porijeklom iz Doboja, Bosne i Hercegovine. On je stupio u kontakt sa džematom već 96. I postao član džemata. I ja sam se sa njim upoznao u Americi. Da budem dotičan, to je bilo grad Utica u država New York.
I pozvao sam ga na večeru i na kafu i tu smo malo razgovarali. I on meni kaže, jesi ikad čuo za Ahmedija? Ja sam član Ahmedija. Ja sam ga pitao, ok, nisam čuo, ali da mi malo pojasnim o tome. I on kaže, došao je običan Mesija i on je već, džemat postaje već preko 100 godina. I ja sam ga tu ponovo pitao, je li taj Mesija ili Mehdi, je li on osnovao hilafet? Na što on je govorio da jeste. I čak što više dodao je da je Imam Mehdi zaustavio, da je rekao da su vjerski ratovi prestali i da se sada vjera treba da širi mirnim putem. I to je za mene bilo dovoljno. To je zadovoljilo moje potrebe. Ja sam rekao, ja želim postati član te zajednice. To bi bila moja ukratka priča kako sam se ja pridružio ovom džematu. Veoma je ljubasan. Ja volim nešto novo da znam o mojoj religiji. Ja sam muslimanka, ali ovdje uvijek dobiješ nove informacije. Ja možeš popričati sa drugim ljudima koji ne znam druge majnungen, ne znam tako dobro da bosanski. I svi su stvarno ljubazni, pomognu jednom. Ima puno knjiga što ja sebi svaki put ovdje kupim, ponesem pa mogu kod kuće opet pročitati. I mogu svakoga pitati ako nešto novo da saznam. It's not accepted very well for this moment because they don't know us very well. But we try to openly to say our mind and to tell them that we are a peaceful Jamaat, because they think about us that we are not part of the Muslim world, but we see not only Europe, but because in Europe our Jamaat is very well accepted, and we hope in Kosovo we try our best to be accepted. You are for the first time here? No, the fourth time. Atmosphere is because here come different people with different background, and you don't feel that difference between people. They are, for example, Bosnian. They are different religions, different colors, and you feel like a family. You don't see that difference. This Jamaat made those things happen. I think it's an example for the world. Since when you are a member of this organization, and since when you are? Yes, so Alhamdulillah, by the grace of God, I am a member of the Ahmadiyya Muslim Jamaat since 2005. And before that, I happened to be born in a normal German Christian family. So, and after some time, when you grow up, you also ask yourself the question, I think everyone asks this question himself, why are there different religions? Because it's obvious that if this world is created by one creator, then it's only one creator, not several creators. So there should be only one God. Why several religions? So this question was also in my mind. So I studied the different holy books, and for me it was very clear that, okay, definitely these holy books, they are not against each other, but they are with each other. And the Holy Quran has given a very powerful testimony that all these books and all the messengers sent to the people are from the same God, and they in general have the same message. Worship the one God and fulfill the rights of of the other people, And so in that way I started my journey, and when I was investigating within the Islam, there are also a lot of different sects, so I wanted to know which sect is really following the teaching of the Quran. And Alhamdulillah, just by the grace of God, I came to find
find a home here in the Ahmadiyya Muslim Jamaat, and I'm very much convinced, I'm totally 100% convinced that the founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat is that Messiah who has been foretold by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but also by the other prophets like Hazrat Isa, this is Jesus, peace be upon him, and other prophets who have said that in our time when the materialism will dominate the whole world, that there will again come someone who is guided by God and who will teach the mankind again how to worship God and to fulfill the rights of the people. Во меѓувреме, халифат одржа уште 2 официјални говори, а на последниот ден на неговата рака беше даден и заветот на верноста, или така наречениот бајат. Петиот халифа, неговата светост Хазарети Мирза Масроу Рахмат, го имаше и своето завршно обраќање. Интересно е да се напомене дека за време на целиот настан имаше постојан превод на дури 14 јазика, со што беа срушени сите јазични бариери на странците на кои не им е доволно познат урду или некој друг јазик. На крајот од овој годишен собир во Карлсруе беа доделени признанија за студенти, верници и членови на оваа муслиманска заедница кои имале и дале посебен придонес во различни области од општественото делување. И скоро многумина би се запрашале какво е финансирањето на толку голем настан. Сите средства се собираат од донации на верниците. Тие во текот на целата година имаат активности како дел од заедницата. Во меѓувреме, организираат и хуманитарни акции и помагаат на болни и изнемоштени лица. Гостите со кои заедно се допатува од Македонија има и прием кај халифата, на кој има можност да му постават прашања и да се фотографираат со него. Воодушевени и задоволни од пречекот и гостопримливоста, ветија дека ќе бидат дел од секој нареден џалса салана собир.